abagari amashemererwa n'okusiima Mukama aha kanisa ya St Paul Nkokonjeri Church of Uganda erikushangwa omuri Mbarara City Izooba obu ekanisa egi yaaba neesiibura abatwire bari abebembezi b'ekanisa egi hamwe n'okwakiira abebembezi abasya. Omu kushaba oku Reverand Atweheyo Milton Diocesan wa Human Resource Officer aha Bwankore Diocese yabanza n'okuhayo ebirabo abebembezi abatwire nibebembera ekanisa egi. Obiro yebembire tiimu egi orukiiko rumurondire omwagazi gw'embuzi boya so abachebeze ninja sigukwetenga kwija omu kanisa kandi na Dr. Nkowabera yebembire tiimu egyo nawe gwamurondera omwagazi gw'embuzi. Omukubuurira Reverand Atweheyo Milton yagira ngu hashemereire kubaho okukwatanisa omu kanisa na munonga hagati y'abebembezi n'abaikiriza. Abantu abarukwatanisa nanagambira abo muri jungu nabagira ngu ekanisa etarimu kukwatanisa egi ekanisa neyo kusasira wija nko muri Nkokonjeri omu okashanga abakristayo nibaryana. Ogu yayongera yagira ngu hashemereire kubaho obumwe rukundo ngu ahabw'okuba ekanisa etarimu rukundo teine rugyendo. Yesu yashabira obumwe oburimu rukundo mukundane reka bakundane yashabira abantu aba bakundane mbwenu ekanisa etarimu rukundo nyenda kwagambira ngu abeshemwe ahibabire bamanyirwa n'okukundana. Nathan Kateba nuwatwire ari mukuru w'abakristayo kandi ogu yahendera enshuro ye y'obwebembezi. Tizini entertainment, tizine transport rwifanda kikisa abantu nyo nkishangiremo omugasho nangwa n'obundi inform of pastoral consultation guidance nokora bingi guma noyisya omubuulizi nimwete enkiiko nawe kwarakora appointment niwe sirespectine. We Enoch Tumusiime mukuru w'abakristayo musya yahiga ngu we n'abebembezi boona nibaza kukorera hamwe kutunguura ekanisa egi hamwe na project z'ekanisa nk'ishomero rya Nkokonjeri Primary School. Gashakwa Ian Akankwatsa omuri Mbarara.